Hello, welcome back to my channel 7 Speed. So, masih di sesi motor sesi dari siang view dari yang pasti. Sina bagi Yamaha Ray ZR 125 FI CJ FI ni kok. Si Thars FI. Si hybrid ni kok si. Blue core hybrid and Thars. Si su. Hand namu power do. Ana dagi magi keno dagi sina mo hengkala pati ni kok. Engine specification di sesi yang saya sama ni air cool ni kau sesi air cool kau 4 stroke 2 valve kau ada di hybrid magi kena hybrid ni displacement ni 125 ni saya cuma kau fashion tu kau tu belum mana ni kau yang ada maximum horsepower sina 8.2 PS ni kau 6,500 RPM dah ada juga magi Newton meter torque sina kau 10.3 Newton meter torque hana kita yang nak betul sina 0.6 mungkin 6-7 di sana cuba ya kok serius magi RPM ni 5,000 RPM ni kok full injector ni BS4 BS6 ni kok ada magi start ki sisu electric ki starter yaore ada kick sudah yaore kok si kanam gari ki dimension je set ki height je 785 ni kok segi saya di mm5 ni hel mesin udah gitu sih nak ada juga overall length apa tarik magi 1,580 mm ni kok jadi kenapa pergi kenapa sih na wide sih na 685 ada juga height sih na 1,190 kok ada juga sida pergi SR nama sudah kok SR ki model sih na mau pergi mangon lagi wide je, kita hian hai tar 650 mm mo ero. Sabti mani ko aduga amaduna kita sporty go hian hai tar ye SR. Okay, 30% more power, okay, 16% more mileage ana. Okay, improve ho ba ana lagi. Ko ana lagi siju ko ngai hybrid ki ko motor ba. Smart motor generator do adu so de le yaw ba adu si 99 kg ka hybrid fashion over ni ha ko man ba adu 125 cc ni ba si design de kita sina mu yang da kita sporty oi ba tar sina pa masa sing thau da hena yang da ja ga da ba de fashion over na hoi pi masa sing ne ayam ba thau ka da na hena ja ga da na khal thai ba da me am sun ma hai bi ro te le gi ha ba adu si su LED ni ko 자, 망이자. 자, LED 시기 만능기 시기 디자인 양 파자고요 완다 마이스. 거. ada sida musiki ear curtain ko. 야지. 지 양 파자래. 지 그런 거. 파이버 니 거자. ada sina telescopic suspension. Bai bai tare. 지 간제 로인 막 telescopic suspension 로인 막 타이네가. ada sini kita muksiju UBS Unified Brake System mana ko siju ada gi kana yaw system aka feature de yaw ri ko ada sigi keno sina alloy color je kari gi ko isi body color juga yamna sa combination je chana hani ko sina yem kana hena mo hena present bhai tar sigi kongi thom je siju dum spaces oi ko yamna aduga thau sitting position je ariga adam ya isi yam nuai ko sitting position yam nuai adi mamangi sigi digital kanu hatani ko ari somna khanda loina magi indicator me am sile som sule ya yaw ri ko
ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯃꯨꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛꯇ ꯀꯩꯗ ꯃꯨꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤ ꯁꯦꯂꯔ ꯂꯩꯈꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯟꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯐꯤꯆꯔꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯅꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯃꯥꯍꯥꯒꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯥꯏꯀꯜꯒꯤ ꯀꯅꯦꯛ ꯑꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯤꯆꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯕ ꯐꯤꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯗꯤꯡ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯔꯥꯏꯗꯤꯡ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯃꯥꯏ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯥꯏꯛꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯖꯥꯔꯠꯀꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠꯀꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗꯕꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯡꯉꯤ as compared to other ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯇꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯇꯔꯁꯤꯡꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯡꯉꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯒꯥꯔꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯒꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯂꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯁꯦ ꯀꯂꯔ ꯃꯈꯜꯁꯦ 7ꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯇꯥꯂꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯠ ꯔꯦꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯥꯔꯀꯜ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯠ ꯀꯣꯄꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇꯦꯜ ꯌꯦꯂꯣ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯆꯀꯥꯒꯁꯤꯀꯣ ꯆꯀꯥꯒꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤ 110 110/90 10 ꯏꯟꯆꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯆꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦꯀꯣ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯅꯦꯁꯇꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ 90 ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯁꯤꯅ 110 ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯅꯦꯁ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤꯁꯦ हाइड्रोलिक को स्प्रिंग प्लस स्प्रिंग को टायर से जो कोई कौन ट्यूबलेस हाथनी को मनी ममान ट्यूबलेस हाथनी को प्राइस 93,950 को सूमाय लें ऑन रोड चलने को है लाओ शोरूम की कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन हापसरमे लाग तारे सिगरेट फजे रिकमेंड तौनी नहा मचा नहाजी अहन कई लोई थोब नाइगदब गाड़ी गाड़ी हेन नहाजी हेन पागदब गाड़ी रेस की बाइक की स्कूटर की टाइप येंसे मखा ताब वीडियो अनौब लागे सो टिल बाय सी यू अद काउदब हेलमेट सोशन गाड़ी चौथों गाड़ी सब सीट सोशन हाईको डिस्कशन लोजरगे मैम बाय